Ndiki munene kiamani kia Jubilee Jeremiah KIONI na ugite thirikari ya Kenya Kwanza ni gwite banene kigerio gia gutongoria Kenya nuntu bwa gwite kwa ngarama ya uturo. Augite ati na nkanja bururu RUTO akatha kimiaka 5 akimumeneria ni kiria akuga bwe na chore mawe kama thitina mbere gwitungia ori mu Kenya akuria thina ARITIE ari NTEERE CHUKA kiri MUCEMANIO wa AKIAMA Jubilee bari ya Penina Kambanja athuritwe mukaririgiti wa AKIAMA kaunti ya Thirikari Samuel Gaishima riboti ino. MUCEMANIO wa gucokaniria utongoria bwa kaunti ya Thirikari bwa kiama kia Jubilee nyuma yago bari murengoni wa Azimio kuremwa ikujukia thirikari kithurano ni kuruku ora utongeretwe imwandiki munene wa kiama eku Jeremiah KIONI akiaria MUCEMANIO niojo KIONI na meneretie utongoria bwa thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ati tomate batigirwe thirikari itari na mbia ende ibo baremetwe no utongoria agikoro huru ni agithoketie bururi uria RUTO atwiraga ri RUTO ndagithondeke athondeke wagire no ndagacoke thi wa haria uhuru ekite atia akinyetie uhuru ni aramekite sure atiri mwana wothe uri secondary school ni aigirwo National Hospital Insurance Fund card irari na ciringi 3,500 umuthi ne thimo gira mwana waku ha ni aringikire na mundu athie mathiko-ini uraigwa uria arauga uria kwagirite ni aheo miaka ingi 10 twakorie makombe matariku ukore makombe matariku na tha iria wikirite ni a milioni cigana na wetete kirigicano kia mubango wa loan cia kurea bichi kiri Aritoba University na College tau help tabumwe bwa mantu mara thirikari ya Kenya Kwanza inyiritie nabu a Kenya twerekeire Januari hatire mundu witu ina uma ati mwana ni agathie thuku tondu ginya mbeca cia guteithiriria andu mathie thukuru go gutire uhuru arigite-ini ri aramekite sure ati githomo ni right ya mwana o wothe uri nyina no tari abutage machibo tondu mwana ndaneka atia ati mwana ari muchie ndiramakania max ameenda form 1 gindi matirabutagwo umuthi mwaka wa keri kwe mundu rorio ariuga ari na guma ati thirikari no itichoka nyuma ya kithurano kinene kia mwanka wa 2027 kuringana na bura a Kenya bathiritwe gwitigenio nuntu bwa gwite kogoro ya muturire KIONI nareganite na ntheto ati kuri na mugaukano ngwataniro ya Azimio akiuga ati imaoni nkurani gake bari namo makonie ripoti ya kamiti ya guchwa ngwataniro ira yatongoretwe ikalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wa. Msimamo tofauti ambayo ilipatikana kwa sababu ya ile NADCO report, hiyo sio misimamo ambayo inaweza ikaleta migawanyiko katika Azimio, lakini maoni tofauti ni mambo ambayo tunafurahia kwa sababu sisi kama wana Jubilee tunasema ya kwamba ile report haikuangazia gharama ambayo iko juu ya hali ya maisha ya Wakenya. Ariuga batietegeria yendekithia ripoti enu ria kuongera maseneta kagitaga gutongoria gukinya miaka 7. Kama mnataka kuongezea muda ambao wale wamechaguliwa Senate watakaa kutoka miaka 5 mpaka miaka 7, lazima Wakenya walisugumzie lile jambo na wahusishwe kwa hilo ili waweze kutoa huo uamuzi. Lakini sisi wachache hatuwezi tukaandika kwa document na tukubali ya kwamba ati Senate waongezewe muda. Kwetu tunaelewa ya kwamba tukiongezea Senate, hiyo ni kuongezea William RUTO akae ofisi kule kwa miaka zaidi ya 5 na miaka 7. Na Wakenya wanauliza hata kama inawezekana atoke kesho, sio kesho kutwa. MUCEMANIO niojo AKIAMA ibathurite atongoria bakiama ekuba kaunti no aragiti kia mukaririgiti gipetwe ura arwagira giti kia mubunge wa Ekuru na kiama eku Penina Kambanja kwa hu emndetwe na ruturo rwega rwa kwanjiria kuruta wira na waka kiama kia Jubilee nontu ito gwitigia Jubilee ni the future nontu antu bajete kuona uma itu ibapetwe time bathuranire lakini thainu ikiriro nitukwambatira kiama giki nitugugiukiriria na mathiere kaja kidogo nitukumeta macoke kiamani kaire nitwarugutire wirubaro yagwa mutontoni antu metu ile yuthi berutira tigutwika ni bomongiki
ni tumike youth ba Masai bali ate mongiki youth ba Western bali bate mongiki na ninkolomba women lep bala ba issue that statement libalenka na apology. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya CHUKA Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma.